Kitabu cha Nyakati wa Kwanza mriango na mrongo miri na tamu. Daudi anagazala ikeza makundi mahamu. Daudi roho kala akatumika. Wamuhendea mwana Sulemani akale mtawali wa Israeli. Daudi wakuzumania vilongozi wose Israeli na Alombi na Alawi. Alawi mara kala na miaka mirongo mihamu kuendelea matalwa. Na makikalani 1,800. Kwa jumula Daudi akiamba kaiza 1,208. Mandai mirakazi ya nyumba ya Bwana. Alifutandahu mandakala maofisa na majaji. Alifune mandakala renza mivile. Na alifune masereo manda mulika Bwana na viaza kupigira maira. Nilisha vitengeza kwa kazi hiyo. Gunya Daudi akiagaza makundi kulengana ana Alawi, Gerishoni, Kohati na Merari. Ana Gerishoni ore ni Ladani na Shimei. Ana Ladani ore ni Ahahu, Jehieli kilongozi Zetamu na Joeli. Ana Shimei ni Ahahu, Shelomoti, Hazieli na Harani. Anda mareo kalafi tosha nyumba za Ladani. Na anashime ore ni Jahati, Zina, Jeushi na Beria. Ndo mareo kala anashime. Jahati ore nde mkulu, Wahiri ni Ziza. Ela Jeushi na Beria, kama patire anja kilume. Kwa visho Wahiri matalwa, herembari ngwenga. Anakohati ore ni ane, Amuramu, Izihari, Heburoni na Uzieli. Amuramu ni Haruni na Musa. Haruni waikwa kanda. Ili ya vituse, jo vitu vieri jomu. Yena anaye, ni makalema kimbozo sadaka za kuocha mbele za Bwana na kuhumika mbereza na kutangaza baraka. Kaeza zinare kare na kare. Ela na Musa mtu wa Mlungu, matalo wangwanga na mbari ya Lawi. Anamusa ore ni Gerishomu na Eliazari. Kilongozi wa luko lola Gerishoni ore ni Shebueli. Ana Eliazari kilongozi ore ni Rehabia. Eliazari kakalire na anangine akilume. Ela Rehabia wahenda ananji. Shelomiti ore ndio kilongozi wana Izihari. Ana Heburoni kilongozi ore ni Jeria. Wahiri ni Amaria. Wahahu ni Jazieli na wane ni Meamu. Ana Uzieli kilongozi ore ni Mika na Wahiri ore ni Ishia. Ana Merari ni Mahili na Mushi. Ana Mahili ni Eliazari na Kishi. Eliazari wafa bila kupatana akilume. Ela wapatana akiche tu na makehalo ni ndugu zao. Ana Akushi. Ana Mushi were ni Ahahu, Mahili, Ederi na Jeremoti. Ando mareo kala ana Alawi kulenga na koloza wa mareo kala vitwa ja nyumba za babi zao. Here marisha ndikishwa kwa mazina mwenga. Osi mareo kala na miaka 200 na zaidi. Mario humika kaza nyumba ya Bwana. Kwani Daudi wamba Bwana Mlungu wa Israeli azapa dhere atuwe na andaishi Jerusalemu kare na kare. Kwa vizho Alawi kama kalira na haja kahere ya kurisuki ula rohema na jovi ya za ibada kulengana malagizo gangwisho ga Daudi. Alawi Mario kala na miaka 200 na zaidi matalo. Kazi ya Alawi ni kusaidia luko lola Haruni kaeza huduma nyumba ya Bwana, kuimirira mihala, jumba, kuvitusa viajo si vieri na kuenda kazi nyingine kaeza nyumba ya Mlungu. Wara manaimirira wa mkahe kuikwa mezani. Munga sadaka ya unga, mkahe usiwangizwa 3, mikahe ya kocha, sadaka ya unga, hawakusanganya na mafuha, na kazi ya kila aina ya kipimo. Kizo were nimeime kila mazacha, amula jire mvera na kumlika Bwana. Vijo were ni maviende kila jiloni pia. Na kila wakati ambao sadaka za kocha, were zinarefa kwa Bwana, wakati wa Sabato. Sherehe za kuzumwa kwa mwezi na sherehe zote zilizolagizwa wale mahumike mbele za Bwana mara kwa mara kulingana na idadi ya oreo kale na malikana. Bayo alama kienda kazi yao ya kuimirira hemara mtunganano na hatu haeri na makisaida ndugu za wana Haruni kaiza humikiwa nyumba ya Bwana.